ki pralog ki pas ngatonat ban pe ya ki video ki banga upload hapo ke YouTube channel friendly technical. Kum ki kreator ki ba jumlin ban pendon kam da ke jing anut ban kamai pisana ki nagi artli ki social media kan thob ya ke YouTube vs Facebook. Hai ke ne video ngan batai saya pi ke ke basuk bahaya ngi lana ka ba jam tam yang ngi ban wat ya ga monetization na ki artli ki platform YouTube vs Facebook. So guys sampai ya ga video haru bakut kenang bapin ya ga reality bat ka jing sisa na ka bang isuk bahaban kamana ki artli ki platform. Kini artli ki platform ki dai ki linti ki bangila aban kamai link back ke meta verification monetization. Tong ini page bat ngin ya review step by step ya baru ki benta ki ba don kamai ngi ban tip ya ke linti basuk bahaya ngi ban kamai na po YouTube lane na po Facebook. Ta guys ngan batai pi step by step ya ke reality sabi share him pi ya ke ba pi ngau tanat lane ke ba khamsuk ya pi ban pendon kam na yang jong ngahag na YouTube channel das ngadon kame ban batai pi ya gene ka jing sisa namar bun ki pralog jong ki bombs ngau thu ya gene galenti ban kama pisa na po kini gi atli ke social media. Ta guys subscribe ya ke channel na banta ki next video bat ki balong important ba ki video habaro ki video ki bang upload ha po kini YouTube channel ki dai ba ki real video bat ki ba batai hok ya ke jing sisa ha ke banta na ke banta ki social media practical bat ke business grow. Ta guys tong ini pai sekalenti suk ban kamai na YouTube dan suk ban kamai na Facebook. Guys Facebook vs YouTube. Dengan itu IP hang na ya ki total download na ki lagi atli ki platform tong ini pai spok ke Play Store ban siak ya ke download ke babun bah ke download na ki platform. Benda ngalapoi hapo ke Play Store application ngan siak ya ke Facebook. Ke jengmut jonga ban siak na jengmut jonga hane ban siak ke Facebook katno ki total download ki ba download iya ke Facebook. Ta hang ne ngan pen EP ya ki total download ki ba download iya ke Facebook. PNPE Cheese pa nriu pe kon dai million ki review hapo Facebook 4.4 star ke Facebook ke don kumba prapen riu MB ta ki rated hang ne ki don kumba khat R plus bat hang ne ki total download ki ba download ya ke Facebook baru ha ke pertai ki don kumba chip how billion ta menta pel ya ke reality na ke Facebook ta hang ne ngin sachak saya ke benda ban shak katno ki total download jong ke YouTube application dengan sesang ne ke YouTube bat ngan review hane pe hane pi chis pa san million ki review pat ya ke YouTube 4.1 star sao MB ke application pat ki rated for khat R plus kedai keju benta kalai rengkat kumba cipau billion plus hi kinong download ia ke YouTube tementang ini poi seka pat ke step kata kedai ke monetization earning dengan itu IP ke monetization ke jengmut jongka kedai ke benta ban apply ya ki video jongi lana ya ke channel jongi lada dari ke Facebook bat ke YouTube namar haki nagi atli ki platform ngila ban ke mai da ke thong ke bangi haban monetize jika account jongi tahana ngan itu IP YouTube vs Facebook view kau taki kita ke view kau ke ba ke Facebook ke kau bat ke ai pisa ke YouTube ke kau bat ke ai pisa ke nyau mo ka no view ngi don kam example ta ke view kau hang ne ki don kumba ke Facebook ke kau lene ke nyau ya ki view live house second channel bat ke ai pisa ya kita ki creator ke bamut ki baru ki nong pe ya ke video don ki ba pe san second live house second 1 minute ar minute lene full video bat ke nyau ya ki view nadu live house second channel web ba pe kata ke nyau one view example lada pi pe ar house second chapo example kam nyau re one view ha ke video jong pe lada don ki ba pe pat live house second channel ke nyau one view ta kata ke dai ke lenti ba pin tip ya ke view kau ha ke Facebook sorry ha ke YouTube bat ke Facebook pat ke nyau ya kita ke view kau kumba real pau second channel na kementa ban yo ya ke pisah ha ke creator dengan itu IP pat ke next step YouTube vs Facebook ke YouTube ke don kam gas kumba sah jar kenta ke Watchtime award na kementa ban monetize ya ke channel jongi dai baru ngilatip ya kata pai pat ke Facebook pat ke don kam kumba chi
10,000 watch time hour. Ka episode jam ban wat 10,000 watch time ni don kamban wat ya ka monetization hapo YouTube. 10,000 watch time ni don kamban wat ya ka monetization hapo Facebook. Ta guys mpil tip hi ban raya ka na step ta mentang ila poi pat cheki Pnar le ne ka por ka ba ka ailat yang ban wat ya kita ki monetization. Ka YouTube ka iPod yang ban wat ya kita 10,000 kenta watch time hour monetization ke channel jongi kumpakat ahar benai maksimum pat ka Facebook pat ka ai tang kumba ahar benai ban wat ya kita kasi 10,000 watch time award ha ka Facebook page jongi nai ka benta ban monetizasi ka Facebook page account jongi Taki ki subscriber bat ki follower YouTube vs Facebook. Taka YouTube guys ka don kam kan follower. Ngangai kelas ngotu hi bagai YouTube ka don kam kumba. 10,000 subscriber nagbenta ban wat ya ka monetization. Bat ka Facebook pat ka don kam kumba 10,000 follower ban wat ya kita. Sampai 10,000 watch time 10,000 subscriber bat 1,000 kenta ka watch time award apo YouTube kapor yang iban wat kembakan benai 10,000 watch time award bat 10,000 follower ke Facebook monetization ke ailat yang iban wat kembah apo benai lene live benai example ke example kedai ke jing sisai biasa ngatu kita kasingin po ke next step ki content pat ki bangi lah ban upload hapo YouTube hapo Facebook kidai kum ki ka YouTube kam ailat ya ki content jongi ki balong ki first selling hapo YouTube example ki ba penbor lene ki video ki balong snew ki bom day ha ka jing sisa kata ka YouTube kam ailat yangi baladangi upload kum kita ke channel jongi kan sha remove lene ki video jongi kan yo copyright strike ka Facebook pat ka ailat bai yangi 6% ban upload kum ni kita ki video wat ki copy paste video ki badon snew ru ki sha bai ki Facebook tempan upload hapo ga akau jongi tang ban long viral ka akau tengin tehane ngan pensai pi guys naga liang jonga ngasnya ba YouTube kalayo ya ga jingjob na galenti ke basuk bahaya ngi ban wat ya ka monetization bat ban kamai pisah na po YouTube kata ga ke short form bang ai sapi naga benta suk ke Facebook le naga YouTube talada pidang don susu gi komen gas ngan sejubab ya pi gi komen jong pi ngan sesya ke we da ka pi klik komen bat komen ya ka naga video Kumno pikwa ban komen